kasasnya bang, apa bener? Anu besar aja, anu sari tapi bawa kiri kan. Marah bawa nada kemudian masuk bawa nada. Bunyi bayar tangan mau tanda baca, anu lagi yang cuma kasasnya bang, apa bener? Anu besar aja, anu sari tapi bawa kiri kan. Marah bawa nada kemudian masuk bawa nada. Bunyi bayar tangan mau tanda baca, anu lagi yang kelang besar, bunyi kita bawa kelailannya, sama dom saya anu yang kelailan. Anu tak bunyi buat kita bawa mau bayar kelailannya. Bapak anak besar mana dia besar kayu dia pakai tangan anak sini ya. ini cerita maksud kau? एक नहीं कम बहुत क्या रहता है वो टेन सब खा लिया Selama yang tak betul apa nogo cerai itu mana nogo file mana bicara tak ini apa problem malian टोली मारेगा Bobo boleh ke boleh mana? orang jam banyak kan सेकंड कॉलेज Punya jam dekat dengan sini naik. orang kan itu pasti pasti buat cek kalau orang mana ini mau kan punya saya tapi tak apa seperti itu itu tangga ini orang pajai. Hari 13 Tarigo Ani constituency ni 11 Muharram itu Kelembura di constituency ni sini mau pada mutas kamu Konjumura para ni kalau ni borok hija aku aja tik borok sa melahirkan dokumen jak buat abu jibi hospital kelajak ang 13 tarik ni fungono je সময় গত nangka সময় nang খবর manjak aipono ang teuni hawong mani baga phaimalia ang mia kifil jak kifil mani loge loge na tini ang phai kaw jagawo moren lukhuni borok bai malai nani hini malai ko belakena kha khamani ko asomsa kaham kereng mai tifon salaya ku phungni samung kita khailai ulo phaisa phaine nei boro thalai mani mang nei thika de masa ke dabu hospital khlaija borna nanga nei borre nokuni de duku koso manto mani a duku koso na kita share khaine na phai mani so jago abno kari ke jotno kaham kerung tongo kai kane hamari bai and noro jotong siu hanya September ni 27 tarik tumang saya ke sini VC election bongnai VC election bus kangong na ni ang mansugino ang joto kamero thayang to mani siaba tabuk to aboduk nani kokba 20 tarik ni siminang joto bisno joto bisyo thangai vidit kayan nang somrito teleblekan hambal क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ।